mixeweta a xigazeni hi risimu ra Papa Rhulani. Mon doa nyana ndata doa leswi na teka 1 2 Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Choir house. Tua lexi xi fana na xi na lexa xa vakazi va Mgewu. So i xi lexi hi nga ta dya hi xona hinkwenu. Okay. Ni xeweteni vanhu hinkwavo la ka Mgewu the Junior channel. Na mamukela xifumo la ka YouTube channel ya mina. Ni kombela mi subscriber. I khale nyana ni nga vuli mfuku va subscriber. I khale ngopfu. So okay, i Friday namuntlha ne ya ti 13 mara hi xuta nge Friday. Hi xuti hi ti 10 Tuesday namuntlha ne. Hi xuti hi ti 10. So yeah, se ha sungula ka show liya ya Xitsonga Beat Show leyi nga ta tlanga hi 8 na madyambu man'wana man'wana Friday yin'wana yin'wana. So ku ta ku na ti-episode ta 4 a n'hwetini. So namuntlha hi tlanga Papa Rhulani. Hi mfo hi tlanga beat yo ba kumbe ngoma yo ba ya Papa Rhulani. Papa Rhulani va trend kusukela hi vo August kumbe mahelo ma July last year 2022. So ku vi ku nandziha ka Gaza swinene ngopfu. So nda ku tlanga beat liya ya Papa Rhulani. A ni nge tlangi Xitsonga kumbe xigaza ntsena, ni ta tlanga xigaza, ni ta tlanga na disco ya vo Peter Tinet, Penny va Joe Shirimani, va General Muska na van'wana vo tala vele. So namuntlha ni choose ku ni mixeweta a xigazeni hi risimu ra Papa Rhulani leri nga tlangiwa hi Salan the producer. Hambi ni tolovana na vafuwetu. Alright. So yeah, no la ku ni va busy. Yi piano no. You don't know. Hey, Punjo. I want the tag. I jago. Sindisa kwe. Loko mandlozi ma huma singena kanti yimbelela. What's up? Okay, yeah. Chewing. I'm telling you guys, yeah, been. So yeah, bata ke ba ndzela ni ku next week va lava ya mani, but sweswi ni prepare ti beat to hlayanyana ti hlayanyana ti nga va nga chavu comment.
wisa sweswo. Ni maka base hi marimba la. Rhulani la. Boy xilunghisi. Oh. Yeah. Sweswo. Swa valungu. Loko ndlozi ri huma swi nga endleka ndzi teka. Okay, ku xota Twitter la. Okay, I fucking Twitter. Ngetela hi ku eish. Ya but look big.
Mgewu ni la. So kwenda ngoma ta vuya mara hayi ngopfu swi ya hi ku u swi twisisa njhani ende u swi twisisa ku fika kwihi swona swi simple especially loko u swi ta ku u lava ku yimbelela yini u fanele u va u rhanga u va u ri na marito then u kota ku tlangiwa beat loko u tlanga beat ku ri hava marito ma ta hi le ndzhaku ende hi xitalo hi mo ba ti-hit mo ba ti-hit marimba ama famba mari singeli zone se na madavula ku twala bass liya i bass ya le loko va ku ndleve ya hlupheka xipikareni ku va ki yi hluphekisiwa leswi ta inga ku yi lava chords la davula ni tlanga because we kota ku yi nandziha vera mina okay mon chela rin'wana la manchela rin'wanyana hi twa loko a hi ri live a hi ta vutisa ku ni yi teka na ni vula ku ni yi vuma se na yi navela xile henhla ngopfu xi le ku nyangatseni a xi veka hansi a hi twi xa nandziha ende xo xi nga tshamangi kahle phela ni xi tshika
Okay, speed xi le ka 165 a hi ringeteni 167 like di va na vhavhavuma hi twi. Xo tana leswi u ta ditwa u ditwa loko ti vuya. Okay, for the events ni voice over artist ti-event na mi endlela na ti-video na creator ti-video loko mi lava ku navetisa mabindzu ma ni byela ni mi endlela voice over ya kona. Matamatisi i 3 rand ntsena ka malamulele leswi swo taniya mara ni ta endla episode ni khe ni mi komba ku ni create njhani advertisement na hlaya matimu ma mufi mi fika mi tlanga kunene kosini. So yeah, naswona swi le hansi ka MTJ multimedia. Okay, andlava leswi salani liya a xi bixisa lexi loko yi heli ngoma yi va yi helini ya recordeka a yi za yi mixiwa mara ya recordeka yo. Se loko hi la ku recorda, okay, na ta yi teka ni la ku twa swin'wana, ni la ta ku mi twa swin'wana. Le microphone ya hina leyiwani timbirhi, ku na leyi yi nga le ku ni tekeni sweswi, ku na leyi yi nga ta teka ti-voice ka Cubase laha ni tirhelaka kona. Mini wa timawuna munhu we. Famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Munhu dyoha nyana, ni ta dyoha leswi na yi teka 1 2 sharp. Famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. La ta mi twisa swilo leswi ni nga swi recorda ku swi va swi kha swi sounda njhani. A ni za ni mastera chomu, ku na ku master. Ile voice ya mina, ile voice ya mina. Famba tsakisa. Okay, ma hi susa auto tune, susa leswi. Vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Ile voice ya mina. Famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Okay, famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Famba tsakisa vanhu Papa Rhulani, famba tsakisa vanhu. Ile di Papa Rhulani se di famba na beat hinkwayo. Famba tsakisa vanhu.
ni pfulela nyama ta twa kahle yi le hansi Mama tsakisa vanhu Papa Rhulani mama tsakisa vanhu Mama tsakisa vanhu Papa Rhulani mama tsakisa vanhu Hi swona ku endla risimu sweswo simple so diletini liya u nga yi kuma yi humile and one ni tirhisa ku phisi leyi u nga yi kuma yi humile mara ya hi swona leswi ti-producer kumbe ti-artist ti tirhisaka swona ni ta ni khe ni mi kombeta na swo tala ta ni khe ni endla ti-beat ta vanhu vo tala na ta mina ta ti endla vo mali ni fanela ngamula ka Gaza ni ta mi kombisa ku ni endlisi ku yini but sweswi ano ndawuta avuxeni xigazeni hi leswo so okay ma hi kuma aka YouTube channel ya Ripfumeri Studios aka Halftime Podcast each and every Sunday ma hi kuma kwalaya hi va hi khe hi hasha guest yi va yi ri ya Wednesday for the interview so ni va ni ri co-host na me speaker aka Halftime Podcast so loko mi lava na ti-poster man kuma ka nambara 0672427332 kumbe ka 0780512474 min text ka WhatsApp kumbe min kuma ka ti-social media platforms hinkwato is at MGEWJ ka Twitter Mgewu the Junior multimedia ka Facebook Mgewu the Junior ka Instagram TikTok nele ka YouTube inkomo cameraman ya mina hi shoota kunele ka Halftime i Sugar comedian ka Bolambam comedy yena mahlweni hi langisa na trailer ka Ripfumeri Studios Bolambam comedy 3 ta huma hi ti 7 ta April #kisi ta wala na production ikulu kumbango kwala